Reka tukomeze kwizera ko mukomeje kugira byiza cyane mwe mwese mukomeje gukurikira amakuru ya Igika TV Rwanda. Nkuko rero natwe twari basezeranyije kandi tukanabibizeza ko tutazabima kukugezaho amakuru abagezweho aka kanya. Natwe tuba tugarutse muri kakanya kugira ngo tubagezeho amakuru aba agezweho kano kanya muri aya masaha y'ijoro. Ni itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa 26 z'ukwa gatatu 2025. Itangazo ritangira rigira ati itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri kuri uyu wa gatatu tariki ya 26 Werurwe 2025. Inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Rimwe, inama y'abaminisitiri yagejejweho imiterere y'uburezi n'amavugurura y'ingenzi akomeje gukorwa kugira ngo abaturage bose bashobore guhabwa uburezi bufite ireme kandi bugire uruhare mu iterambere rirambye. Kabiri, inama y'abaminisitiri yagejejweho ibijyanye na gahunda ikomeje guteza imbere inganda, guhanga imirimo no guteza imbere ubukungu. Gatatu, inama y'abaminisitiri yemeje politike y'igihugu y'isanzure igamije ihingwa mu isanzure no guhanga ibishya. Kane, inama y'abaminisitiri yemeje umushinga w'itegeko rigenga uburyo bukoreshwa mu gucunga inyandiko z'agaciro, amasezerano mu by'imyamari yemewe n'amasezerano yihuza bwishyu. Gatanu, inama y'abaminisitiri yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Gatandatu, inama y'abaminisitiri yemeje amateka akurikira: iteka rya minisitiri ryerekeye iyandikwa ry'irangamimerere, iteka rya minisitiri rishyiraho uburyo bukurikizwa mu guhindura izina, iteka rya minisitiri ryerekera ishyirwaho kugira ngo umwana ahabwe ubukure, iteka rya minisitiri ryerekeye isuzuma ngaruka ku bidukikije n'imibereho y'abaturage. Karindwi, inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu ku rwego rwa ambasaderi bakurikira: Madamu Erika Yolanda Rodriguez, uyu ni ambasaderi wa Repubulika ya Dominikani mu Rwanda ifite icyicaro muri Afurika y'Epfo. Bwana Abdelkim Ahamadaya, uyu akaba ambasaderi wa Repubulika ya Chad mu Rwanda ifite icyicaro i Brazzaville muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bwana Paul Molongo Akolo, ambasaderi wa Repubulika ya Sudani y'Epfo mu Rwanda ifite icyicaro i Kampala muri Uganda. Inama y'abaminisitiri yashyize mu myanya abayobozi bakurikiye: Komisiyo y'igihugu y'amatora, abagize inama y'abakomiseri: Madamu Oda Gasinzigwa, perezida; Bwana Kizito Habimana, vice perezida; Madame Fortune Nyiramadirida, komiseri; Madamu Nicole Mutimukeye, komiseri; Madamu Karine Umwari, komiseri; Bwana Jean Bosco Mutijima, komiseri; Bwana Faustin Semanywa, komiseri; Madamu Françoise Kabanda Uwera, komiseri; Madamu Judith Mbabazi, komiseri. Inama y'abaminisitiri yashyizeho urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha, ishyiraho Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda, uyu imugira umunyamabanga mukuru cyangwa se Secretary General. Ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda: Madame Jeanne Umuhire, umuyobozi mukuru wungirije. Urwego rw'igihugu rushinzwe imyuga n'ubumenyingiro: Madamu Nasi Agaba Bisengo. Minisiteri y'uburezi: Bwana John Bosco Nkuranga, uyu akaba yagizwe Strategic Project Implementation Unity Coordinator. Minisitiri y'imari n'igenamigambi: Bwana Dorian Cyubahiro, uyu ni Chief Technical Advisor. Ikigo cy'u Rwanda gishinzwe ingufu na atomic: Dr. Joram Ndayishimye, Head of Nuclear Technology and Research Development Deputy. Captain Agnes Mutoni, Head of Nuclear Safety Security Department. Engineer Alex Ruhinda, Manager of Research Director Division. Engineer Yves Butera, Manager of Nuclear Powered Production Development Division. Serivisi z'ibiro bya Minisitiri w'Intebe: hashyizweho Madame Chantal Tuyishimire, uyu nguyu ni Senior Policy Analyst. Madamu François Niyigena, Policy Analyst.
Bwana Oscar Uwayo, Policy Analysis, Madamu Ornella Rwanziza. Mu bindi, Minisitiri w'Ingabo yamenyesheje inama y'abaminisitiri gahunda y'ibikorwa bigamije guteza imbere imibereho myiza y'abaturage byatangijwe ku itariki ya 17 Werurwe 2025 bizamara amezi 3. Iyi gahunda ngarukamwaka ikorwa ku bufatanye bw'inzego z'umutekano, ubuyobozi mu nzego z'ibanze n'abaturage. Minisitiri w'ikoranabuhanga mu itumanaho na innovation yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva ku itariki ya 3 kugeza ku ya 4 Mata 2025 i Kigali hazateranira inama mpuzamahanga ku ikoranabuhanga ry'ubwenge ngano muri Afurika. Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yamenyesheje inama y'abaminisitiri imyiteguro yo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi, akaba ari ukwibuka ku nshuro ya 31. Bizatangira ku itariki ya 7 Mata 2025. Minisitiri w'ubucuruzi n'inganda yamenyesheje inama y'abaminisitiri ko kuva itariki ya 28 kugeza ku itariki ya 29 Mata 2025 i Kigali hazateranira ihuriro nyafurika ry'urugaga mpuzamahanga rw'abanyamwuga mu byerekeye gucunga ibikoresho no gutwara abantu n'ibintu. Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yamenyesheje inama y'abaminisitiri ibi bikurikira: kuva ku itariki ya 6 kugeza ku itariki ya 9 Gicurasi 2025 i Kigali hazateranira inama y'abacungamari b'umwuga ku mugabane wa Afurika. Kuva ku itariki ya 26 kugeza ku itariki ya 30 Gicurasi 2025 i Kigali hazateranira inama y'ihuriro nyafurika ry'inganga z'abagenzuzi bwite b'imari. Isoza rigira ati: bikorewe i Kigali kuwa 26 Werurwe 2025, rishyirwaho umukono na Dr Edouard Ngirente, akaba ari Minisitiri w'Intebe. Mugire ibihe byiza.